Vidite, ovo je mnogo interesno. Kokoškite obično ne se osmeluvat sami da izlezat vo šuma, na koga će izlezat pokrupnive životni, togaš i oni izleguvat zato što znate jedna jednostavna računica. Ako se ne odjad vo pogolema grupa, mnogo je pomala verojatnost da bidat povredeni ili izedeni od nekoj predator. Ajde nazad. Ajde, nazad. Sama kokoškova šuma, to je golem izazov. Živejki slobodno tije životni živeat kokoški do 10 godini, kozi do 15 godini. To znači da će dojde vreme koga će stane golem broj na tije neproduktivni jedinki. Iako kokoškite možat v ovakvi uslovi pušteni, da rečeme, tradicionalno čuvani, da nosat jajca i duri 5-6 godini. Kozite isto tako može da bida do 10 godini produktivni. Tako da mislim deka može da se napravi cijeli ovaj koncept da bide samo održljiv. Cap! Ajde nazad. Curik. Cap. Curik. Ne tamo. Curik. To capim, znači dojdi zemi hrana. Ili dojdi po mene, tako da verovatno prethodните gazdi na tije životinje gi naučile na to je. Zvuk. Jaz, znajki, da tije kozi se relativno nova vrsta v Makedoniji, v bivšoj Jugoslavije, pošto bea pretežno uništeni 40. i 50. godini. I pretpostavljam da se uvezeni od zapadnite zemlje, od Švajcarije, od Germanije i tako natamo. I dojdofna ideja koja treba da gi vratam, da iskoristam zbor od Curik. I stvarno reagira na to. I se vraća, znači, ete, ovo genetikata im je to i zvuk, Curik. Na cap ne se vraćat nazad, a na Curik se vraća. Ne dira. Lisko, sedi miran. Roguška moja. Postoje dominantni jedinki koji gi vodat ostanatite. To se obično dominantni kozi i jarci. I to znaje često pati da napravi problem ako se poviše alfa jedinki, zna da go rasturat stadotovo poveće pravci i to mi pravi problem nekog za da gi soberam na jedno mjesto. Zapit, zapit, zapit. Papa. Rente. Čitite go Kropotkin. To je miks na, ajde rečem, socijal-anarhistički koncepti i ideji prilično dobro se uklapa u jedna takva ideja. Znači, možno je da ljudje to bidat povrzani u jedna simbioza spored njivnite sposobnosti, veštini. Najbitno je da ne se izgubi to instinkt za živenje vo priroda. To je kontakt sa prirodata ne sme da se prekine. To je čovjek od stanova bespomoćan. To je čovjek od stanova založnik na centri na moć, pretežno finansijski centri na moć i stanova faktički
porobena jedinka naterana vo nekakva masa koja je educirana preko sredstvata preko medijumite. I togaž ljudje to stanovat prividno slobodni, suština mnogo zavisni od centri na moći. Električna energija koristam mnogo malku, pretežno koristam solaren panel za polnjenje na moja elektronika, mobilni telefoni i kompjuterite. Osvetljuvanje mnogo racionalno, so LED dioda. Jednostavno sakam da bidem detačiran od tije monopoli, da rečem, centri na moć, zato što ve ograničuvat. Vi memnuvat tarifi, vi diktirat novi pravila, sekogaš novo brojilo, staro brojilo, digitalno brojilo, sekogaš novijat način da ve privlečat vo nivnata gravitaciona sfera. Sekogaš gleda da vi ograničat. Suština slobodata pri toga da vajki vi nekoj fiktivni, virtuelni, ajde rečem, prava ili uslugi. Mislim deka može se to da se ustroji na mnogo popriroden način samo ako bideme vo kontakt so prirodata, samo ako go vratime i zapazime instinktot za živenje na svoja zemlja, so svoji životni koji će obezbedat hrana. To je instinkt za obezbeduvanje na sopstvena hrana mora da se vrati kaj čovjek za da ima bilo kakva nadež da čovjekova ta civilizacija opstane. Cap! Izvinite, mora da se vratim. Pričekajte me tu. Cap! Gore! Cap! Cap, cap, cap! Ajde, curik! Curik! Curik!